Kas'at Lingdo Sports and Cultural Club mentah sengi kakat kendai turut berjemang Arjar Arpun Riau kelepenhak perdana ia ke Open to All Knockout Football Tournament Arjar Arpun Riau belepenyat da Kas'at Lingdo Sports Club. Hakini kesengi penhak perda ia ke Open to All Knockout Football Tournament belepenyat da Kas'at Lingdo and Cultural Club lawan bansa kilang do bak ransam sutengah kumukongsan harangkat kejingedon lang kinongkit kam kedor barsenong saat he ba arban sim ba Wilstone Nongbri Presiden Jonggas Art Lingdo Sports Club Sekretari ba Martin mau penyang kinongkit kam keseng long komisionong lembat kipat ba riu it football na keleng kisionong bemarjan. Haba ajeng keren kini kesengi kumukongsan ubak ransam setengah ulai kejingero ya Kas'at Lingdo Sports and Cultural Club ha kejingelam Presiden ubak Wilstone Nongbri baklala shisha ban penlong yukum kini kejingle akai. Shushu ulo ongru bekejingile akai kalong shisha kabedon kam habarok kiliang la kalong ha kakot kakia na kinu ki bentaru ngidon kami ke sports kam tam lilei ha kejuk menta ke sports kedi ka weni kila ai kam ai jam yaki kumta ngidei ban treshitam kenang bengin poi syakathong. Hakini kesengi bela poi sya final kilong Kas'at Lingdo FC persya ya ke Umran FC. Kejingile akai kini kesengi kelalong shisha kabayar kat bor haduk kata-kata na baro arliang wat habalakut keporu umshim ledon ki balak ban penki kejar na baro arkan hon. Kumta na kaliang kinong penyat ki larai ke penalty shootout. Ha ka bakat do Kas'at Lingdo FC ke larak sendon ni ke nam lak do da ke bepelim no ya ke Umran FC da san lalai ha ke penalty shootout. Kumta na kaliang Kas'at Lingdo FC kum kalak do kalayo ya ke pisah Lai pau hajar tingka ringkat ke trofi bat ke Umran FC ke bawon baar kalau yora ke song pisa ke bakat san hajar tingka ringkat ke trofi. Bahar teh Jepang sebar dari mana? Oi, oi. Ning. Hãy đừng chọc mừng.
Rip. Ia Pak Andrew belong rang bas nong jong kanong rim si bedon lambat ngi kan por agar ke janmit idon arteli kini kitim ibaya le ya kan final hot kumalong da chairman jong sports club hake jingile kai kidon hi kubikum kini kijingjia Henry gawe internet pade kalong mentan layat hu yaga bakini ki player mo bene ki biya bakla arngot kila ya keduk ti mentan kata kadai ka masmu tenat pala apa ngapet ya ki setai syaka setai seneng setai berkata hi kadai ke ka penpau ya ka jinglong yar jingmut jongi kun samla namar ha ka jingile kai mo kadon le sei ka jingya kendu hang ne hutai Henry apa kadon badai ka mensim jong ka jingya ma kata kalawan telet rut barok berkata kadai benar kam ha ka jingim jongi tam kinong ilek kai sports baragane kapor nagaliang jongang apen pau ye gejing ai kumlei ka bekerpang nagabata kini ki art ligi team ki bela poin sa final gejing ilek kai ge jopi golong be internet adu kata-kata ndrei ha gejing ilek kai hi ke don ka team ke job ka don ru kabaran de ha gane ge janmit nagaliang jongang ngapen pau ye gejing ai kumlei ya baro art ligi ni team bar tam ye ki player ki bela yele kai gane ge janmit bakum juru kinok punya jo kini ki art li team ki balaya don lang bagi hot ke jing support dan neka jing ya kersan na taknik art li team kalau ke internet adu kata-kata ban nagaliang ngajonga kum melaong maneda ibadeng ba nga bat kani ke snok ke jong pi bun sin ngayo bani wan ki program ki prepare ban kumo ibadeng mentan lalong sisa kumukpa ban ngadai hiru kupa ke sing sisa kata kadai ke bang akwa ban penpau happy kani ke janmit nagaliang ke jonga but tam namuta ka up sports and cultural club kuwa ban penpau hapdeng jong pi kani ke por ba kani kadai ke kam ke ba pi nagaliang jong sports club kila ju pelong kini ke tournament but kani ke tournament ke ba pi pelong kalalong sisa ke jimentoy ya ki samla ki jongi tam ki bedai sya kani ke than ban nagaliang ke jonga kerpa pi ba pinang peniat yang kita kum kini kita tournament, yang kita namar bagang kermen bagane kita tournament, kini kita tournament ke bapi pelak, bapi peniat kalau sisa ke jimentoy nam tagi kun samla jongi. Dengan ai kum lagi pi kinong kit kam jong sports club dari president secretary bapa yang kumju baro kinong kit kam agane ke por. Bat klem dak let ru ya ki paranong sung ki jongi ki bawan na ki wei pa ki snong kublai sibut nam tagi jikersan ke jongpi ya ki tim ki jongpi agane ke janmit. Tetang dah kini ki kentin, blame dah kerkulang ini kini kepor, kublai sia jarno. Kublai sibun sal. Kublai sibun.